ihlukanisa ukuthi utheme iqindezela lento wathi movuka wazizwa umzimba wakho njani yabona wathi movuka wazizwa ukuthi ukhathele wavuka wazizwa ukuthi hayi man ujabulile man yebo ifikile lento aqindezela but uvuka umoya wakho uhlambulukile kusho ukuthi bokhona umuntu wakini okuyingilozi yakini obekakuvakashele ngaleso sikhathi and then ikhona lento ke futhi ke le yokuthi normal uthi molele vele unokubona umntwana mikalele kaba khala khaba ukuthi sometimes inakhmir and momemeza umuntu uyavuka amehlo umbone lapha but akwazi ukukhuluma ngosiqindezele nezilwane zenza kanjalo ikaningi umuntu mangabe isilwane esikwenza kanjalo basuke bafuna ukuthwebula basuke bafuna ukuthwebula ngoba kunale nkulumo yokuthi umuntu olele ohambe alele sayisithi thina uhambe kahle yabona kanti asazi ukuthi kufika into yamqindezela yamkhama lapha empedeni wadlula emhlabeni. Alright, greetings and salutation. Welcome to podcast lapha igama lami uVelmans. Sibuyile godi sigadangise elinye ihlelo. Nangabe usemutsha wawazi ukuthi ini yenzakalani yenza into ibe lula ufike ugadangele ibutton elihlole subscribe ufike ulike utsho wakho umbone ukuthi kwenzakalani ngabe mhlambe wena wakho experience yonke into esikhuluma ngayo namhlanje sike konke lokho ukwenze ku comment section. Njenga ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Mr. Nhlapo po. Yazi kumnandi njani ukubona sobuyile again sibamba part 2 siya deeper ngudaba lethu ebesinalo the other episode ngibone like ama comment amaningi people are curious abanye bafuna ukwazi indaba ziningi hayi ziningi indaba mkhulu abantu bayagula abantu baxakekile abantu bafuna ukuphila ngibonile nami kuma comment ukuthi no inkinga isasekhona nje ukuthi nathi ake sisiza abantu ke ngibingelele kuwekhehla nama viewers nama followers nabalandeli be channel ukuthi engathi bangakhula njalo ba subscribe nje bangasabi bacindezela ibell nje elizokwazi ukukhula ichannel esikwazi ukufundisa abantu amen khehla yes abantu fanele benze into right ukuthi ba subscribe sikwazi ukubafundisa ukuthi ini ihamba kanjani yes yazi ke ngacala one of the comments ne abantu abayi understand lento yemimoya ukuthi ijule kangakanani ngibona ngasuthi bazinyana nje 1 or 2 3 things but in mase uthi uya deeper kunelwazi elihlogekako lapha ukuthi ilokhuza namkhulu uma ukhuluma ngemimoya izinto lezi noma ngithi into ejulile akusiyinto esithatha light njengoba namhlanje kuyinto ethatheka light ukuthi umuntu uvela akhulume ukuthi nginemoya nginesithunywa nginedlozi yabona ayikho that simple into deep ukuthi uma sifuna kumele siqale sibuyele kuma roots iqala emsamo kobaba omkhulu la yaqala khona lento yaphila so manje abantu bayikha phezulu kanti manje kumele kwazi futhi nakhona ukuhlukanisa ngoba imimoya miningi ukuhlukanisa khona umoya ekhaya angithi ngokomsamo ngokwedlozi lasekhaya khona imoya yokuvuswa ngayibona leyo nto manje kubuye bese ke sokuyahlangana but lento emimoya ideep khehla Nkosi iyayiletha inhlupheko endlini iyayivala inhlanhla kuphela umshado kuphela yonke into imingalungisekanga uyabona imali angeke uzuyibone uma ingalungisekanga Nkosi imimoya kumele ihlanjululwe ihlale kahle ukwazi ukuthi uphile before singena ki endabeni ne ukwambona umthakathi yazi khehla kunezinto ezinje wena mfethu engizokutshela lona iqiniso kunezinto ongeke uzuyibone live physically ezinye njengoba ukhuluma ngomthakathi ungambona emaphupheni but ungeke uzombone live ukhumbula ukuthi lo muntu umekahamba kuneyinsebenza azenzayo ukumbona kwakho ungalahleka noma ungahlanya because ubona into engabonwa yabona so ingako bangabe ekhaya kuzogijima umuntu ebaleni noma kusola ukuthi umthakathi akekho ophumayo uyobheka ngewindow because uyazi ukuthi meke ngayibona lento ngaba neproblem yabona but bakhona abantu ombona waziyo ukuthi hayi man kuloya music yaganga ugogo nje but ukuthi ungibone nje straight angeke
angeke ungagula ungahlangahlangana cause lo muntu ugcobisa imithi angithi so kunezinto ongayibona physically kunezinto ongayibona ngokomoya spiritual futhi omunye umuntu ombulelwe kakhulu ukubona lezo zinto umuntu onesiphiwo njengawe nje mhlawumbe unesiphiwo wena ungakwazi ukubona 1 2 3 especially indini ezidlangene nobuthakathi between angitsho wena ke awufani nami wena awufani nami mina nginasi isiphiwo and then wena you do have it. I'm sure there are certain things that you can see or you can spot ukuthi there's something wrong here. Injalo namkhulu ngoba lento iqala from usakhula usasemncane cause lento emimoya ingeno usho ukuthi uzalwa nayo ngini so usasemncane kuba nezinto ozibonayo angithi but ngokomoya spiritual angithi ukuthi ubone ukuthi hayi manje kunomuntu ngibonise kunomuntu la ekhaya oyenziwa no 2 no 3 ngibona ugogo wakuphi wenza ubhathi ngokomoya so musu sowukhulile imoya mesekungibethu yakhona kuyibona lento ngokomoya ukuthi no manje kunento errong la ngoba nesithunywa siyakhuluma ngithi ukuthi awugade la kunento engenayo sokungenilwane sokungena ukuthi ukwazi ukuthi uyibone and nokusensa futhi nangomzimba uyabona ukuthi movuka esikhatini esingi sohlala ukhathele uyabona sohlala ugula uhlala unjani kodwa bolele then lapho usho ukuthi obviously sokunama bad spirit so leyo ukuthi mhlambe ube ne like let's say maybe ungena in a room igcwele ngabantu abaningi and then moya yakho awuvumi man, there's something off man ngalendawo. Don't you get that at some point ukuthi man, hey, there's something wrong man, but you don't know ukuthi manje njengoba ngizala sidlule shop egarage sothenga ama drinks ngicine sengiphuma ngiya ngaphandle cause i-environment yakhona engitheme ngena mengisenza umoya kwakhulunywa lento ekhulunywa ngento eyenzeka lapha ewuganga yabona so manje kusho ukuthi ngizwile ngayibona head ukuthi ngiphume kunokuthi ngikhuluma izinto ezingangifuni yabona mina ngizothenga ngahlangana nale yonto so along the way kuyazwakala vele uma ungena phakathi kwabantu unongena nabantu phakathi kwabantu abangahlambulukanga ukuthi moya ngena nawe uyahlangana ucela uyazamula so yadonsa yakhuluma lento ukuthi hayi la kunje so avoida inkinga because mina ngisuka umuntu ojwayele ukukhuluma nje noma kanjani ngivele ngiphume yabona iprofitini yasimamela isithulu uyayimamela leyo kuyayenzeka wena khehla nasemashop amakhulu futhi sesikhathi mengena yabona ngitshelwe ukuthi hayi man la kunento errong so ukuthi nami ngibe ngikwazi ukuthi ngihleleke kumele ngiphume yabona ngishaye umoya ngaphandle ngoba mengizohlala kuyogcina sokuvuka idlozi kuvuka isithunywa sengikhuluma izinto okungamelanga ngikhulume but naphakathi kwabantu khona nomunye umuntu uthola ukuthi ayikaqhaqheki lento ne ayikaqhaqheka mhlawumbe omunye akakazazi athi mekaphuma kuba phuma fresh angithi aphuma right mekangena phakathi kwabantu aqala ahlangana gule uyayibona ukuthi kunama bad energy awadonsayo but yena akekho awe mekabuyela endlini uyagula uyahlangana akazi ukuthi yini kanti ukhona izinto ayisensile kulabantu so manje njengoba siba khona njengama mentor ukuthi umuntu ukwazi umunderstandisa ukuthi no ukwenzala kanje kusome kwenzakala so azokwazi ukuyicontrola lento you know ama crowds indawo egcwele ngama crowds like stadium clubs and so on emasontweni sometimes nemasontweni yes kuba crowded ku dangerous kangakanani ukuzithola usendaweni ezi crowded especially ngokwimoya basho kunemimoya. The last nyano Chris Brown usuke America was South Africa and there were a lot of conversation back and forth ukuthi hey uze nemimoya enjanjani what how dangerous are those places? Yabona umuntu onemimoya kulezo zinto akatholakala not unless mangaba akakazazi but if usekazazi kulezi zinto zama stadium nama club nani akayi izinto esisheshe sis avoid and then mesiya esontweni vele kuyayenzakala ukuthi kube nezimiso zakhona yabona so la ema-clubini kakhulu la kuma stadium kakhulu kuhlangana imimoya kakhulu ukhumbule ukuthi isimo salabantu ama artists anokwenza izinto nazo ukuthi bafuna phela ama customer ngithi bafuna abalandeli so nabo bagijima baye ngale kuma short left yabona mebaya ngale kuma short left abantu mekangena mebangumsindo benzani ba provoke ile ispirit ahamba nazo so wena umuntu
abantwana womoya iyahamba nawe ku-affect endleleni but uyogcina nawe so addicted uyabona ukuhamba iy'tedam kuyaphi kasodonswa yile period so thina sabantwana bomoya ingake esikhathini esiningi uma ungene phakathi kwe-crowd kumele ubuye uhlambulule ubuye uhlambulule ukhiphe lama-bad energy uhlambulula njani ikhona izinto holy ash isiqunga hlanganise nebisi wenza ibhavu itswayi legrof wenza ibhavu ithela ngamanzi abandayo ngamanzi abandayo ngamanzi abandayo sometimes ufuthe uthela uze iphume leyo nto leyo if iyakuhlasela lokuyakuhlasela sokumele uthole umlaphi so nayihlasela normally yenzani like mekuhlasela normally into ezohlezi ukhathala sometimes ube namaphupha amabi yabona uqala ube namaphupha amabi uqale manje ubona ukuthi hayi man amaphupha amabi nefinance yami seyabheda ngisazi understand manje ukuthi kwenzakalani then sokumele usukumeke manje uyofuna umelaphi all right before singena deeper ngifuna siqale na this thing about sleep paralysis ne angazi ngesizulu bayibiza ukuthi yini le uthi ulele ebusuku ngathi ulele somehow ne and then ubone ngathi kunomuntu la endlini yeah so kingenza i-research ngayo ne so but basho is because of the position olele ngayo i-position olele ngayo ngiya enza ukuthi ube ne but ngesinebele bathini kanjani athi sikhataphowana or yini something like yes that one. Yeah, is it normal or maybe ngokomoya there is a sign or there is something wrong? Ngizoyibeka ngendlela eziningi. Iyayenzakala ukuthi imolele kabi. Ngakho kuyakuthiwa molala ungabheki phezulu. Uyaqindezeleka. Angithi thina ngesilokishi sayisithi nakhmir. Okay. Angithi iyakubamba lento into yokuqindezela vele emolele kabi. Number 2 kube imoya yabathakathi imoya yezilwane ezofika bese yaqindezela angithi number 3 yayenzakala thola ukuthi unesiphiwo angithi bona isiphiwo kunomuntu omdala ufuna ukukhuluma nawe thothi manje uyazi ukuthi meka mofika because idlozi lakubheka ngithi lifuna ulale nje kancane ngithi bese ke bafike bayakunamathela nje ukuthi ungathuka ungaphaphami lo muntu akwazi ukuthi asondele wena ubona izithunzi kanti umuntu omdala wakini ukhona la ufuna ukukhuluma nawe so that ukuthi aconnect nawe ukuthi aqala aqindezele because uzomemeza uyabona so izinto lezi ezihlukene kaningi okumele sikwazi ukuthi sihlukanise ukuthi uthe meqindezela lento wathi movuka wazizwa umzimba wakho unjani uyabona wathi movuka wazizwa ukuthi ukhathele wavuka wazizwa ukuthi hayi man ujabulile man yebo ifikile lento aqindezela but uvuka umoya wakho uhlambulukile kusho ukuthi bokhona umuntu wakini okuyingilozi yakini obekakuvakashele ngaleso sikhathi and then ikhona lento ke futhi ke le yokuthi normal ukuthi molele vele unokubona umntwana mikalele kabakhala khaba futhi sometimes inakhmir and momemeza umuntu uyavuka amehlo umbone lapha but akwazi ukukhuluma because iqindezele nezilwane zenza kanjalo ikaningi umuntu mangabe isilwane esikwenza kanjalo basuke bafuna ukuthwebula basuke bafuna ukuthwebula ngoba kunale nkulumo yokuthi umuntu olele ohambe alele sayisithi thina uhambe kahle yabona kanti asazi ukufika into yamqindezela yamkhama lapha empedeni wandlula emhlabeni izinto enjengalezi ezenzakalayo so nangabe uvuka uthukiwe and awusakwazi nokulala kusho ukuthi kusilwane leso imoya emibi le imoya ubona uvuka ukuthi manje ngathi awusakwazi manje ukulala unovalo kusuke kunama bad spirit ngisho ukuthi kunemimoya ekhona ama dark spirit khona lapho so kumele kube khona into oyenzayo so nomvane mara lengathi bengibambile bekuma dark spirit ngivuke ngithuke too much yeah inhliziyo ithi awuna le it was even difficult ukuthi ngilale again so what should you do if like you are experiencing into efana njengale zikhona izinto zokushisa zikhona futhi izinto zokukorobha izinto ezihlangana neintelezi nani amatswahrofu into enjengalezo ukuthi uhlenze ispace and then uthole into zokushisa njengenyamazane ezokushisa uthole inyamazane ushise ukuthi kuphume le mimoya le emibi so that uzokwazi ukuthi ube ngoba khosi imikubamba lento ufila ngalendlela ofila ngayo uzothi moyenza lento uzobona ngakusasa uzolala kahle ukuthi leyo moya iphumile umthandazo uyayinqoba mara lento umthandazo
Khona into okumele sihlukanise la kunemimoya ikakhulu le imoya evuswayo ethunyelwa ngayo ifuna amandla uyakhona ukuthi uyinqobe ngomthandazo uyinqobe because into ozoganga izwani nomthandazo into eyithunyelwe ayizwani nomthandazo so uyakhona ukuthi uthandaze zize iphume lezi zinto but if uyinqobile wavuka kumele kube khona izinto ozenzayo ungabhili nje ngomthandazo kuphela because umthandazo uyalekelelwa nawo awukho enough ne uyalekelelwa ngezinto njengezinto zokushisa ukuthi ukorobho ukhiphe izilwane lezi ikhona imimoya lekhona ekwazi but umthandazo unqoba kakhulu if lento iqindezela awukhona ukuvuka ukwazi ukuthandaza ngapha ngalokhuza uyakhona ukuthi uyinqobe ukwazi ukuthi uvuke and then yemusowazi ilanga miseliphumile so kuyomela uyohlangana ke nezinto okihlahla amakhathakhatha awuklina ngoba lezi zinto ivuswe ngamakhathakhatha zafakwa amathambo yazi ngibone ivideo the other day lapha ku TikTok ne enye inyanga like iluma abantu ne ikulume and then bese ikhipha isibungu and nje ikhafula isibungu lapha kuyini lokho kucabanga ukuthi magic or vele abantu banezimbungu like la ngaphandle mhlambe lekuse umuntu akhona ukubona ukuthi la unesibungu ngisesikwenza ukuthi isanje sibe ebhlungu then bese kulume and then bese siphume and then so healed just like that khehla yabona kulelizwe siphila kulo namhlanje ilizwe lemali ilizwe lokuthi umuntu nomuntu uzama amaqhinga ukuthi ayenze imali leyo engasho ngithi umlingo yabona akusokuthi uyakhila straight loyo muntu because nginokuyibona leyo nto omunye banokumkhipha ibhikiro omunye amareza imlingo le akusiyinto yokuthi yalashwa nje straight kusho ukuthi lo muntu usuka ayifunela yena ama client ngizoyibeka ngale ndlela ayibeke ngaleyo ndlela ngoba njengoba sikhulumile ngemimoya kunemimoya evuswayo kunabantu abayolanda imimoya evuswayo bese kusebenza into zoganga kodwa abazenza kuphe egameni lobunyanga egameni lobungoma egameni lobuthandaza banganazo iPO ngaba manje bayivusile le ndibo laba bazohambe benze ama magic ebantwini ukuthi bathenga abantu ukuthi baze kubo babe bayenza izinto engekho baxhaphaza abantu leyo nto iwumlingo into engekho leyo futhi ubeka isibungu la emphinjeni ne then uselet nakacitha ukuluma uyasigonyulwa nesisiyaphuma uyazi ukuthi yabona mkhulu into ewumlingo umagic ngathatha iphepha khona ngathatha iphepha nguyenza umlingo wami uthi ayibheke ubona 100 rand uthi nayo imali uyibona imali but the minute ngiphuma after a few hours yashintsha lento yini kudlalwa ngomqondo wabantu yama spirit lawo ozothwebula imiqondo yabantu athwebula imiqondo yini ukuthi uyikholelwe lento kanti ayikho because if ubheka labo bantu abafuna abantu abanesiphiwo asebaza abafuna eduze lento uyenza eyi1 because umuntu onesiphiwo izom-overpower noma uzongibona ukuthi hayi mana ayikho lento oyenzayo so banama spirit abawasebenzisayo labo bantu ozothi moyibhekile wena uyibone lento ireal kanti ayikho real umagic napha bayaphuma ekamereni vane ngizobathi umthakatha kaphuma ekamereni esakaveli na ku CCTV sekuba you know iziningi kuya edit kuthiwa ngithi ke because kunezinto more special into zomoya ejulile I don't think ukuthi ingabambeka because ezinye izinto njengento ezilwane ngoba umthakathi mekawuthakatha ngithi usuka hamba nezilwane izilwane azwani nogesi into yokuqala yabona azwani nogesi ziyadeda kugesi ingakho lento izokuhlasela sokumnyama uqala ulighter kuyathula yabona so azwani nogesi maybe ngayenzekala ukuthi kube hoyo umthakathi really ngayenzakala ukuthi kuya edithwa angeke sazi. Speaking of animals, I just want to understand this part. Amadlozi and animals. Like, what is the relationship between amadlozi and animals? There's one of the shows that I saw. I think it was what? Can Inyoni? Do you know Idlozlam, right? There's a show called Idlozlam. So can Inyoni represent one of my ancestors? I said, now Babak, now Mkuluak, now Mkula. As like a bait. Is that even possible? Yazila wena mkhulu khona into yomoya ijulile into yomoya ideep.
ijuba kakhulu nenyoni ziyakwazi ukurepresenta ithonga kukini ake ngibeke kanje kunesimo semimoya yabalusi angithi so indlu enaleso siphiwo sabalozi igcwala inyoni lapho hlala igcwele inyoni zibe iningi so thina mesindlula sesiyazi ukuthi lo muzi unesiphiwo esinje nejuba liyakwazi ukurepresenta imimoya yakini but akusho ukuthi ugogo wakho noma umkhulu wakho kuyayenzakala thi ngibeke kanje lento kuzoba simple ake sithi angikwazi angithi bese ke ngiyaprofita ngokuprofita bese ngithi ubaqaphela ngesikhathi esiso kunejuba elinokuhlala endaweni eso libheke egate noma libheke eminyango angithi uyabona ukuthi sengidirector through imimoya yakini engiconnecta nalejuba ukuthi lejuba khona into elisimbalazayo melikhona la ejardini kokunye lisuke libika ukuthi no abantu abadala abakhona mungasalithola ulwazi no so kuyabheda yabona so kumele libuya but kuyayenzakala ngokomoya but not ukuthi sokumkhulu wakho sokugogo wakho but iyakwazi ukuthi especially ijuba nenyoni ziyakwazi ukurepresent ithonga. And then isikhulukhulu, is it a owl or something? Isikhulukhulu lesi samehlo amakhulu isikhova sabathakathi isikhova ngisabathakathi isikhova no asikho right there is no way ukuthi isikhova singa represent idlozi imoya yobumnyama imoya yobumnyama le if usikhona cause isikhova mesingaba khona sakhala ejardini ebaleni mesingakhala lapho nizoba neinkinga yovaleka yonke into kumele nizame ukuthi nidedise so ngesinjani isikhove esiza natural as like an animal nalesi esithumela abathakathi ukuthi sizomosha yazi ilokhuza kunezinto ezinatural njengoba usho kunezinto ezinokuthathwa zibe spiritual but wena into uyibona ukuthi no yiyo kunalento yokuthi ake sithi siyafika mhlawumbe isikhova sihlala lapha ekwendlu angithi nibe namaphupha amabi then senizobona ukuthi no man ushuthi lento qhome izala kuba sola ekhaya qhome izala kuba sola ekhaya mengekho siphila kahle once abakhona siba namaphupha amabi and then uzokwazi ke ukuthi ubheke khosi zikhona ikhova ezavulelwa vele ugovernment ukuthi azizodla amagundwane yabona so angeke sisukele zonke ikhova ukuthi ikhova zinjani zikhona ikhova ngasikhathi kwagcwala amagundwane bayivulela ukuthi size zizodla then zikhona futhi ezoganga bese soganga ke moqala wasibona uzohlangana uzogula kuzoba khona into eyenzakalayo yebhede kwendeni you know ukuthi hayi kunesikhova sometimes ushawa uvalo into enjengalezo wazi ukuthi hayi lesikhova no asikho right yazi ukuthi abathakathi like basebenzisa lezi ilwane ezihlukile like ukuze ngesiphi esinye isilwane mhlambe like abathanda ukusebenzisa efanele sisicaphele ukuthi this one is dangerous ilokhuza umuntu oganga angasebenzisa noma yini noma yini angayivusa nekada angalivusa liganga nenja yakini enifuyile naye angayivusa nganga ubuthakathi nje ubuye yonke into angeke ngeke uzulwe naye loyo muntu yabo uzokudefeata noma yini kuyipossible ayivusa isebenza ngoba nganishanga isilwane sakini yabona ningaboni niphele nonke ningithole sokulate ishane vele yabona ikati lona masuthu yaliqalisisa wena uzeselile ebusuku mase sewindeni thanda ukuba semawindeni thanda ukulila like emawindeni yabona ikati mkhulu kunalento okuyekuthiwe kunento egutshelwe lapha ekhaya and emothi yabheka uhlala ukhona akekho umuntu oke wafika angithi kati uma lizoyikhulula qala eligubha umgodi ngithi bese layikhulula bese liyaciba yabona so bayalibamba ikati lakini balixhisha imithi baxhisha imithi le minute liza la ebaleni lithi lizoyikhulula la ebaleni mele liyagubha ligubhe bese ke likhipha le mithi bese liyayiciba uyayibona bese ke niyaqala nina nihlushwa yilwane bese ke kuthiwe no kunento elapha yana egutshelwa wena wazi kanti le kati abalifake lezi zinto yazofaka la ejardini yes manje sisekhamba netechnology musi this thing nase basebenzisa ikati bazokudeliver izinto hayi kuvi la ngaphandle mkhulu engako kumele uhlala uhlenza njalo ispace sakho uhlenza uzame ukulungisa otherwise yonke into ayakuyabheda
So how important it is vele cleanser, especially ngibuzela abantu abasebenza emgaqweni, like abo sisters abasebenza lapha what is this thing? Abasebenza lapha. Like how important, because like they meet us, they meet whoever abambonako lapha, you know, day by day. Yeah, kubalulekile wena mkhulu ukucleansa. Ikakhulu uklenza umzimba noklenza ispirit esikuwe. Ukhumbule ukuthi la senze izinto eziningi. Ungahlangana nomuntu uqeda ukubulala umuntu unamathunza amnyama. Uhlangane nomunye usebenzisa imithi emibi. Unamathunza amnyama. Uhlangane nomunye kushuthi thothi imizimba yethu noma abantu abayenza izinto eziclean ngaso sonke isikhathi. Uhlangana nabantu abahamba nama bad spirit namhlanje thothi imizimba yabo ingcolile ngezinto abazenzayo. Uyayibona? So zonke lezi zinto ziyophelela kuwe. So you end up inhlanhla yakho ivaleka, end up impilo yakho ivaleka because kanti ivalwe ilezi zinto lezi le mimoya. So umuhle ucleanse uthi akusuke zonke lezo zinto. Even nabantu think even nathi angithi kumele uhlale ucleanse uhlangane nomuntu ucleanse because ngoba nezinto ungathola umuntu uthola uthi ngizwana nomuntu akhipha isiso angithi angazi senginobumnyama ngihambe ngithola usisi lapha lethunzi lele lengane ngilifaka kuye. Uyayibona izinto eziningi kushuthi ba attractor obumnyama, so kumele ngasonke isikhathi bazame ukuthi bacleanse so that ukuthi bazokwazi ukuthi babuyele empilweni. Aneyezi ibalulekile vele leyo ukuthi umuntu ucede ukuthola miscarriage or abortion and then the next thing is back to the market. Like how dangerous as a guy like to absorb that kind of spirits. Ake ngiqale ngibeke kanje ispirit somntwana ngokwesintu ngokwesintu once kwahlala isidi angithi sokumntwana loyo noma angakakhuli ukuthi mhlambe ngaze kufike 2 months 3 months 4 months yengako omunye umuntu uthola ukuthi umuntu wesifazane uthi mekabambile azizwa emapheriodini isikhathi eside kanti chitheka isiso angekho aware athi meseka fika kithi sithi thina kunengane iyandlula. Yayibona because ngale ngokwespirit umuntu loyo muntu so kumele ahlenzwe agezwe lo moya wakhe so that azokwazi ukuthi akhululeke abuyele emuva because if ungayenzanga lento regardless ukuthi umama noma ubaba uyabuya lo mntana afika avala inhlanhla. Uyabona uthola ukuthi isikhathi umama athi uyabamba chitheke kanti lengane iba nomona. Uyayibona sometimes ingane zibe khona but zingaphumeleli ngoba lo mntana mekabuya ngokwespirit uthi wena uthanda laba mina ungithanda ungibizi. Uyabona avalele le ingane ilokhuza indlela nami ngubaba thola ukuthi abengingazi mina ngibona into zami zahlangana zabheka bese kuthiwe no kunomuntu ozwana naye wena owakhipha isisu noma owaphunyelwa isisu leyo ngane azange ihlambuluke yiyo le ekuvezela manje amabhadi ihlambulula lo mntwana uthi mosomhlambululile impilo yakhe iqali ye right ibe right. Yo bengazi ukuthi ngaba deep ngaleyo ndlela yazi kakhulu. Omunye kuyayenzakala ukuthi uthola ukuthi uphumile umntwana entombazana angithi mekumntwana entombazana alanye umntwana womfana thothi manje lo ntombazana akagezwanga angithi uma sekabuya manje sekabuya njengomuntu ophilayo kule ngane yomfana ezelwe la ekhaya uyibona ingane seshintsha ubulili sokuba ngazathi manje intombazane kanti sokubuye lo yantombazane eyandlula ngoba engazange ihlanjululo. Uyabona mase ibuya manje ibuya lo muntu buya sephezulu kwale ngane le manje le ngane yomfana seshintsha manje ubulili. Uyabona kanti umbethwe ile ngane yandlula le yentombazana. Now it makes sense man. It makes sense. Okay. Kubalekile ukuthi cleanse landelela impilo yakho ulungise so that ukuthi izokwazi lento ukuthi iphakame kahle impilo yakho ibe right. Yo hayawona le yicha ke endlebeni zami because like bengibona enye video man omunye did you know these transgender people uyachaza ukuthi yena uzizwa umuntu wesifazana akazizwa umuntu wesilisa but manje soyibeka so ukuthi is because of some spirits elokuthi zamlandelela ukuthi maybe somehow it could be that.
Yeah, abanye bayazalwa abanjalo but abanye bayithola along the way. But if usheshile kuyilungisa ngoba ukhona umunye ethola ukuthi umfana mojampeke umfana but umiswa kwentombazana. Yayibona. So you see ukuthi man kune spirit esingenile asakhula zange sanakwa babuya lo muntu aphila phi kwakhe. Yabona but bakhona abazalwa bakuleyo ndlela. Yabona. Yeah, but bakhona abanye abayithola kuphi endleleni ngokunganakwa phe kwemimoya yaba abazali banganaki. Athi manje sesiphila isimodern akusafani na before. Naseqaleni. Yeah, no akusafani na before. So ngifuna ukwazi ke endabeni yabaphansi ne ukuthi esikhathini esiningi njengoba ungasimuntu ogifted, how do you see ama sign wokuthi there is something ezokwenzakala like njengoba umuntu onganaso isiphiwo? Actually you can see certain things and you can feel them. So for a person like me, how do you sense ukuthi something izokwenzakala? Or I should also be a personal consultant njalo maybe once a month and all that? Kunalento enje mkhulu. uNkulunkulu wathi mekasidala wonke umuntu unama senses emzimbeni. Regardless ukuthi unesiphiwo noma unaso isiphiwo. Yeah. Ke ngibeke nje example. Ake sithi ufuna ukuphuma uyasamwe bese kuba nento ekukhathazayo. Xesha yazi ngathi ngake ngihlale kancane uzizwe ukhathala uqobeka. Yiwo ama sign ashoyo ukuthi ungayi lapho. You understand but ukuthi wena usuke ungawa understand uhambe ngenkani. Omunye walalele lawo masana ahlale phansi bese kusongena ifoni uthi hayi man yazi izolo kwenzeka u1 no2 no3 bese kusho uthi hayi man yazi ngizwile ngivele ngakhathala bangithi nya lapha kuliyalukhuza. So ama sign akhona sometimes ukhona ukuthi uthi uyahamba uvele nje uhlangane nomuntu uvele nje ushaya uvalo uthi hayi man lo muntu angimthembi lo muntu ngathi wenza into eso kanti ama sign vele uNkulunkulu awadala ukuthi wonke umuntu unawo alawo ma sign ukuthi if kuzoyenzakala into embi kuye ayisenze leyo nto ayibone namaphupho futhi amaphupho abalekile because namaphupho ayakwazi ukuchazela if kuzoba nengozi ake sithi la ekhaya maybe izinto zelokhuza anilandelela anasi isiphiwo nethi lele mhlamba umntwana noma oyi1 la ekhaya lokaphupha imoto igubuda angithe lokaphupha imoto igubuda lokaphupha imoto igubuda ayibona lokaphupha imoto igubuda gcina bese kusokuba nenkinga la endlini beniza kithi mase siqala sesihlola bese sa reflecta kule phupho uthi no man lapha ekhaya kunomuntu owaphupha imoto igubuda yabona mekaphupha imoto igubuda noma ichayese no ngaleso sikhathi bokuphendula idlozi yayibona ngaleso sikhathi bokunenkinga edlozini idlozi belikhuluma ukuthi liyaphendulwa yayibona ingakho ukuthi mawuphuphila amaphupho nawo kumele ukwazi ukuthi walalela but uNkulunkulu nje usiphile sonke ama sign so different yethu thina sibonayo ukuthi sayibona izinto ngevision kunomuntu okhulumayo kithi siyakwazi ucommunicate nabantu abangasekho different leyo. Ngiyayibona indaba ke no. Yes, there is this belief man, there is this thing man. Umuntu masakashonile ne like I say missing sebenza emoshara ne. Sebenza emoshara ngiklina idumbu and all that. Umuntu masakashonile are there any spirits elokuthi can affect me as umsebenzi ukuhlanza intumba ukugeza intumba? Yeah. If ubheka abantu abasebenza lapho most of the time bahlala abadakiwe. Ngiyaxolisa ukusho lelo gama. Kodwa bahlala abamnandi. Angithi bahlala abaphuza avoida leyo nto because umqondo omkhulu umqondo uyarecord. Yabona because abantu abashoni ngokufana. Khona ulimele kabuhlungu khona unjani so if lokubona oqala nje umqondo uzokutraumatize ukubona izinto enjengalezo and nama spirit akuphila ama spirit lapho ohamba kuhlasela ekhaya endlini and manje nempilo yakhe angeke isaba normal the way wena sozophila ngenye indlela ngathi manje awusaphili kahle la emhlabeni yabona khosi uhlezi lapha lama spirit vela zokumbatha omunye ugcina seka uthola ukuthi manje omunye sekayabaphupha labantu kunezinto ayiphuphayo manje kuze angafinyeleli ngoba umsebenzi lo wondla ingane zakhe lo muntu akakwazi ukuyeka kunokuthi manje ayeke umsebenzi kube khona izinto azidlayo njengezinto ezomdaka umqondo ukuthi akhona ukuthi afocus ngoba umuntu omkhulu ongasekho unesithunzi
yeah unesithunzi mkhulu so kumele kube khona izinto abazenza but zaba affecta kakhulu abafethu bakhona nabanye nginokubabona la kuma social mekakhuluma ukuthi mina ngisaphila sengiphila ngalendlela ngisebenza lo msebenzi ubone ukuthi lento inzima ayikho lula inzima but angeke awuyeke because iwumsebenzi kuye ukuthi awondle ingane zakhe mara khona umoya uthulala nalezi idumbu khona lapha ya emochar sokukusa ngiyagwetsha lo ngibonile lapha basho hayi ubusy nanzo like uyazi attend left and right so ngibuza ukuthi like how dangerous it is nakhona like usithatha leso sibindi njengobusho nje ukuthi umuntu ushonile unesithunzi and all that like isibindi sokuthi ukwenze konke lokho usithatha kuphi ilokho uzawona khehla abantu sebafa unembeza abantu sebafa unembeza ingako namhlanje kwenzeka noma yini because I believe ukuthi umuntu wenza kanjalo akasana nembeza akasana valo so kuumuntu ofaphila yabona khona abantu abafa abaphila so kuumuntu onjalo so kayingozi nasemphakathini yabona seka ungozi nasemphakathini okumele basheshe bamgweme nje kakhulu noma sometimes akhanselwe ukuthi iphume lento ekhanda lakhe ngoba kunezinto eziphile emakhanda abantu Shukuthi ke vele ngingizwe bathi awona amanzi la bageza ngabe intumbu asho intelezi kanje intelezi imithi ehlanganisiwe yeah basho intelezi eyenzima kabi uyakholelwa lokho mkhulu ziningi izinto ezenziwayo most especially esikhathini samanje engitheme ngiqala ngathi ake sihlukanise imimoya kunemoya yokuvuswa ngathi kunemoya yabantu abadala ehlambulukile kunabantu abasebenza njengathi kodwa ngingabona ozakwethu kodwa abagqoka njengathi angithi abakwazi ukuthi bafike kulawo manzi bawashintshe bayakwazi ukubavusa labo bantu in terms ama business nani bayayisebenza ngendlela yabo but yona iyasebenza ngendlela yabo yobuthakathi babo yabona iyasebenza ngoba bayawathola vela amanzi gezwe benze lokho abakwenza baphumelele but ama bad spirit la loyo muntu wenza leyo nto mokuyinyanga akusiyinyanga eclean umuntu ozenza inyanga akuyona inyanga nkosi inyanga angeke izithinde ngoba mobuya nasemathuneni mele ugeze uhlambuluke before ngene endlini noma ubuya emoshari kubheka umuntu wakini mele uhlambuluke before ngene endlini so if uzothatha amanzi emoshari uzofaka esigodleni sakho likuphi idlozi ngaleso sikhathi lisuke lingekho vele abantu banesibindi la ngaphandle akuyasetshenzwa kusetshenzwa imali mkhulu njengoba ubona nabantu bafuna izinto ezisheshayo so kunesimo sabantu abanama idlozi nje straight yabona ngoba idlozi alizwani nokungcola angithi kunomuntu ozothi ubuthotho omunye uyangena kulesimo bese kusekafuna ukuphila imali impilo angakhona ukuyi-afford yabona ngibona wena uthenga iRover nami sengifuna iRover angiyazi ukuthi le Rover ifike kanjani kulapho sengizoqala ngenze izinto ezirong sengiyayiforce manje lenhlanhla ukuthi ayiphakame ngizoba nalento kulapho ke enyothatha izinto ezirong ngiyisebenzise egameni lokuthi ngiphakame kanti senyamosha abanye bakhipha namalimo abantu idumbu lapha bayakhatha basho bayathengisa mara speaking of that ne ngifuna si address this one mhlambe you've never touched it ne but maybe khoweza like ema corridor bakhuluma this thing ukuthi bakhipha ama body parts wabantu uthola umuntu bathi ushonile bamlahlele lapha emanzini emfuleni and then bakhipha wonke ama body parts bakhiphe in ulwazi lakho li deep kangakanani bathi benzani ngalama body parts ake siqale emuva mkhulu yona iyangena kakhulu nathi ngale sinokuhlangana nazo izinto enjengalezo uthola umuntu uthola ukuthi nawe ngishonile but mesiya kuwe sithola ukuthi kunezinto ezishodayo kuye uyabona ama victim eqaleni kwakuthiwa ama victim labantu abanebaleli imhlophe angithi baphila labe albinism yes all right bokuthiwa yiwa ngithi abalahlekayo abalokhuza so kunento abantu abangayi understand if unesiphiwo because the most labantu abathola bakala abashonile abanqanyulwe izinto abantu abanesiphiwo abanjengathi njengabantu abanesiphiwo sedlozi because umuntu onganalutho angeke bamthathe
bamkhiphe lezi zinto because useless yabona so nathi kuyithi siku risk nathi I understand because noma uphuma khona noma umthandaza ngisazi komuphi unyaka aphuma esiguqweni samthola ngale ngasekhaya faka ijazi but ushonile uncanyuliwe lezi zinto uthathwa amandla lapho so abantu abanjengalabo unfortunately angafinyeleli kuba ngathola ukuthi kwenzakalani but leyo nto ayenzakala ebese ngichaza ukuthi nathi sabantu besiphiwo siyama victim because umuntu yakwazi uyibona inhlanhle kuwe angithi akwazi mengathola lo muntu uyokuvusa somewhere ukuthi leyo nhlanhle kuwe nawe umsebenzele but most unfortunately bayayifihla sibathuli yabona bayayifihla ngazi ukuthi banguphi but kuyayenzakala lokho but lokho kuuganga kuungcola ukuthi nathi njengoba siyinyanga sabelaphi into esibhekile ukuthi once ayithola into enjengaleyo kumele siyireport angithi emaphoyiseni loyo muntu kumele avalelwe akuyena umuntu okumele aphile nomphakathi because lento ayenzayo ayikho yabona ukwazi ukuthi awukho umuthi womuntu yabona ithambo lomuntu linzima nefutha lomuntu angeke likhanda umuthi kodwa likhanda obumnyama yabona so if azoba nesibindi sokwenza leyo nto loyo muntu kumele atholakala aboshwe aboshwe manje nathi siyinyanga sabelaphi izinto esibheke kakhulu ukuthi ayingayenzeki and abantu kumele bayigade abantu abakwazi ukuthi bayabasondele kuleyo muntu onjalo abantu baziyo so omunye umuntu uhlala around kuwe omunye umuntu wefamily owazi yonke ibackground yakho wazi ukuthi utholakala nini uphuma ngasiphi isikhathi kwenzakalani la endlini umuntu oseduze ohambayo ayoyenza leyo nto leyabize loyo muntu wakhe so siyibhekile leyo nto omkhulu right. Oh no, the target is not for everyone. Specific people like abantu abanamandla abaphiwe abantu abaphiwe because umuntu onganaso isiphiwo angeka useless angitakana nhlanhla akanabantu like njengoba ngisebenza angithi ngisebenza ngedlozi lokhanya nabantu nenhlanhla ivulekile so uyazi ukuthi meke ngathola mina yonke leyantiza kuye yonke leyanto iza kuyoyisebenzisa kanjalo so nathi sama victim sama victim kakhulu hayi ukuthi si relaxile cha sama victim kakhulu nathi sure hayi inzima ke le ndaba dokotela angeke nix kunzima mkhulu la emhlabeni engako yonke into mesiyenza engathi singayenza ngocophelela siyenze ngesilandele ilokhuza imizwa imizwa ifika kuphikisa uyeke leyo nto so angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani this one ne there is this group but they call them secret society ne akusiyona illuminati ngabanye la like most dominator belungu khohle I think it's a free missus or what so ngifuna ukunderstand ukuthi these people like this devil what baba dangerous kangakanani in a way ukuthi nawo sofuna ukuphuma is it possible let's say ngibajoinile and then ngifuna ukuphuma right now kunezinto omkhulu wena mfethu ezikuthayirayo empilweni ngeenqumo zakho ezithathile wena engaki isinto sithi umuntu nomuntu ophiliswa inqumo zakhe indoda nendoda ophiliswa inqumo zayo ake sithi ngifana nala ebugebengeni angithi so wazi ama secret amaningi yabona so ukuphuma kwakho seba ku risk labantu ukuthi ungahamba yokhuluma so if ungene kuleyo group wazi ama secret wambulelwa ngama secret so angeke usaphuma ukuthi mokumele uphume sokumele ushone because so wazi izinto eziningi okungamelanga aziphunye zaziwa abanye abantu yabona so kunezinto zokuthi mongenile ungenile no return back awusaphumi yabona so if uzojoina lama society washoyo la dependa ukuthi i-deep kangakanani wazi unolwazi olu-deep kangakanani mowazi monolwazi olu-deep kakhulu angeke usaphuma uyahamba vele because kunezinto ongamelanga sizazi thina ozazi uzozikhipha uzibekela nathi sebeku risk so uzolimala vele but if bahlangane kahle ngomoya kaNkuluNkulu ngomoya alright uzoyiphumela ungabi nenkinga through prayer yes uzoyiphumela nje but if kunezinto ezisecret ezenziwayo lapha angeke uphume no matter bathi uzokuthandaza kama tongues nix kunezinto omkhulu othi especially kulama secret society la washoyo ezihlangana nawe negazi lakho nensila yakho uyabona because wazi kwahlangana izinto negazi lakho nensila yakho kuleyo nto noma ungathandaza kangakanani angeke
cause usithengise wena ubuwena lapho. So if ungene nje akwangabi khona izinto ezenzakalayo lena ungaphuma, but if ukhona insela yakhe emuva negazi lakho angeke. So kumele uthole inyanga manje noma umuntu odip ozokwazi ukuthi ayireverse lento cause kunama spirit angithi uhambathayo mo lapha. So buswa ilama spirit. So akusekho lula ukuthi uphume kulama spirit. Cause wavumile. So uthi umthandazo like uyangena ungenelele but kunala ungafikeleli khona. Yeah. Yazi kunezinto mkhulu kunesinye isikhathi engangizama babezama ukungithwebula. Okay. I think benginawo 4 or 5 years ngifike emndeni. Because lento yangifikela ngise-Orlando. Mengifike emndeni I think ingaleyo minyaka. So lapha na kwenzakalani nakhona bengishawa umuntu ongaziyo. Umuntu wangibonisa lendlela. Uganga kukhulu. So lo muntu wathatha iphepha ne lapha yana eSoweto kunamaphepha amahala abasipha wona. So wathatha le phepha wathatha esandleni sami mina ngenhliziyo ngithi hayi man lo muntu mosi unalo le phepha lapha wayafuna le but hayi ngaba iphepha ngimnike 2 to 3 days ngagula ne engathi manje ngifuna ukushawa istroke. So into eyenzakala bokufika into nefika inqindezele la ebusuku. Into ayenzaka one night yafika into anqindezela la ebusuku. Mihlala la nyayizi yaphefumula. Angikhoni ukuvuka kwakuyiwinter. Ngijulukile but inyakodola. Ngifuna ukuvuka ngikhona ukuvuka. Amehlo miwaqala athi ayavaleka. Bese ke khuluma ugogo lathi thandaza. Yabona? Thandaza. Ngithandaza ukuthi mithi ngithandaza ngathi ngiyakhona ukunyakaza. So amehlo miwavaleka ngizibone ngiphuma. Ngiphuma ngegate ngale ngaphandle kune BM. Mokune BM kunomuntu uhleli njengoba ngihleli udriver ngizongena ngapha ufaka amadlavu amnyama la kuneshade okunesithunzi. Yabona? Kushithi mengifaka inyawo ngenhliziyo ngithi eish yabona menganyathela la ngangena le moto izohamba. Yabona ngisho ngenhliziyo ngithi benyanyathela vela isusi imoto ngiphuma. Yabona bengiphuma kulalo gokathi thandaza ngathandaza. Ngathi bengiloko ngithandaza ngithanda ukuthi benginyalala ngathandaza benyalala ngathanda ngakhona ukuthi ngiyinqobe lezi zinto. And then izahamba ngavuka ekseni but still ngisakhula. I had ukuthi kube khona izinto engiyikhothayo ukuze ngilulame. Umthandazo uyasebenza mkhulu la ngikhona namhlanje umthandazo akusumi ukuthi la ngikhona namhlanje umthandazo ukuguqa nje uthandazo umemeza umdala wamemeza abantu bakini because into abangayazi abantu uma uthandaza umthandazo kusase ukuphahla still sabiza abantu bakini basondele eduze bakupha amandla. So umthandazo uyasebenza kakhulu. So mawuthandaza ubiza uJesu Kristu? No. For me nesayidini lami mengithandaza ngiqala ngibiza umdali wezulu. Okay. Owadala izulu wadala umhlaba uNkulunkulu okhokho angithi okhokho okhulu la omkhulu bamthandaza kudala because religion ifika manje angithi kudala vele omkhulu bathandaza. So ngibiza yena ukho bese kusengibiza nabakithi idalo ezingembethe bese ke ngicela lento engicela uJesu cha angimbiza ngifuna ukukhuluma manga ngibiza abakithi ngoba ngikholelwa ukuthi yibona abaseduze kumdala abazokwazi ukundlulisa ibona abahlambulukile abazokwazi ukuthi manje banginike noma bangitakule kule nkinga enguyo. Okay, so when you believe ukuthi like kunabini indalo ezikumbetheko. Yeah. Oh, okay. Mkhulu kunento so uNkulunkulu wadala umuntu waqeda. Akekho umuntu omusha la emhlabeni. Yeah. Akekho umuntu omusha. uNkulunkulu wadala umuntu waqeda. Abantu bayahamba bayabuya. Bayahamba bayabuya and umuntu mekahamba yakwaba kubo la buya khona. Abuya ingakho uzothola umntwana omncane kuthiwa yazi lo mntwana ufuza umkhulu sibanibani azofana nomalume lo mntwana kunjani uyabuya ubuya ngenye indlela. Uyabuya so uNkulunkulu akekho abantu abasha abadala. So umuntu mekaphuma uyakwaba kubo. Angithi ahamba yobuya kwenye generation kanjalo yes. So if njengoba siyabantu nabantu nawe ozelwe nabo abasemzimbeni kuwo angithi abasemzimbeni ohamba nabo wena ukuthi manje uma ukhuleka uma ucela lokucela kusondela bona kube yibo abakwenzela izinto engakho if ekhaya ama ilokhuza imsamo ngekho
noma ama spirit asekhaya angekho aligned noma kunokungcola lapha ekhaya uxosha idlozi impilo yahlangahlangana so mihlanga bese sokuthiwa no ake sigeze uyabona sikuhlambulule sikucleanse leminti sikucleanse inhlanhla zakho zibuye angithi kusuka kuphazamiseke ini ama spirit akho la uhamba nawo so suka angcolile manje kumele kugezwe wena uzogezwa nalabantu ohamba nabo so that inhlanhla yakho ihambe iye phambili ngithandile lena uthi umuntu uyahamba buya awubuye ngama different versions generation to generations yeah okay that's very powerful so ngifuna ukubuyela back leyo umuntu othethe the pamphlet kuwe and then the next thing you fall sick abantwana besikolo they always complaining ukuthi ngithi ngibhala ama exam I just got sick out of nowhere uyabona yeah like omunye bathi incwadi yami ye agriculture yanyamalala since that time angithola dangerous kangakanani ukuthi umuntu alahlekele stationery sakhe angasazi naye ukuthi sikuphi i dangerous umkhulu kakhulu umona mningi kunabantwana ababe bright abanye sasifunda nabo esazi ukuthi yabo eclassini 1 no 2 laba siyabathemba but namhlanje badla ama drugs badla ibhili yini ukuthi uba nama competition eclassini angithi uthola ukuthi njengoba sizeleke emizini imizi yethu ayifani uyabona bese kumntana afika khuluma endlini athi yazi ubani uhlala phansi ubani umama athi hayi thatha into eso uyabona iyakhe khona omunye abamthwebula umqondo uyabona bamthwebula ingqondo bahambe ubuthakathi ebuningi mkhulu because into milahlekile kuwe special exercise ngoba nala isontweni njengoba ngomuntu obuya phatha inkonzo saye sibacela abantwana abafundayo ukuthi especially mokusondele ama exam ukuthi abasondele nezincwadi ama textbook sibathandazele sikhiphe lemimoya so that umntwana azokwazi ukuthi aphase ayibona leyo ofukulahleka incwadi mkhulu omunye umuntu usuka athenga inhlanhla yakho omunye usuka athenga ukuhlakani bakho thothi manje mothi yabhala ugcina sobadoma kanti bonhlakaniphile nabo mistress bamangala ukuthi hayi wena ngathi boza kahle manje sokwenzakalana kanti kunemoya emibi esengimbathile lento mesingabuyele emuva ifana nasebholeni yeah uma ubheka kunabantu ababeyita ebholeni abebekora abanye bekwama defender abanye kwama goalkeeper good yeah ebholeni but moyibheka impilo yabo namhlanje ayikho right lento ihamba kanjani ukuthi if uzoba neopposition angithi udlala nale club angithi le club uyaphuma ucoach athi hayi man yabona kulesa kuleya club kune striker lesa striker lesana hayi sinzima uyabona lapha kune defender uyabona then icoach abesenxolelo lokhuza besekade hayi man mongathola noma inhlabathi la nyathele khona noma yini bona bakubambelana ukuthi kungakhona ukuthi strike ngithi ukuthi ukora amagolo amabhola ngithi usesikhathi mo defender wenzela ukuthi lo muntu ushaya uvala undlule bazokora bayithatha lezi zinto bazisenyangeni angithi ukuthi ubambeke lapha so meseliphelile manje ibhola angithi bogudu wena udlala ibhola ugudu ubawona ukuthi hayi man ngiyakhona manje la ku professional ngoba kuthathwe lezi zinto zakho zayifakwa enyangeni uma seniqedile ukudlala inyanga isakudedile since sakubambile uyabona nisadlala ibhola nisakhula thothi umuntu wakhona noma khulu umsebenzi akasawuthola into zakhe ihlangahlangana wavaleka le emuva basadlala ibhola wavaleka le emuva basase kuma competition wavaleka le emuva basayenza izinto ukuthi naye ushuthi une talent elakhe asasebenzisa talent lakhe baba nomuntu onomona wamvala lapho futhi sahamba isikhathi azarisha boma 40-30 years funa umsebenzi akawutholi kanti into yaqala le emuva lo muntu osebenza yilo le emuva so nala abantwaneni besikolo kwenzeka kanjalo once wavaleka la esikolweni bathatha incwadi yakho bayoganga ngawo thothi omunye umuntu ugcina asiyeke isikolo thothi omunye noma phasi umsebenzi akawutholi because lencwadi sabanjekile lapha ebuthakathini bayasizakala abantu abanenkinga efana nalezo yeah if bayisukumela bayakhona ukuthi basizakale bathola izinto zokugeza zokufutha zokwenzana kulahlwa lento bayasizakala if bayisukumela but i problem manje esinayo ukuthi abantu seba ku religion kakhulu abantu sebakholiwe too much umuntu noma into ayibona ukuthi ya affect umntwana yenzani but uma ngegama lokuthi ngegama laka Jesu yabona kuzolunga ngegama lenkonzo phasa uthi la ekhaya lokho asikwenzisi but umntwana abagula so bakhona bakusukumelayo kulunge bakhona ababa ignorant bakuyeke yabona so inkolelo zethu ayifani
And isono yazimara emkhulu like mase uthi uyayibhekisisa le ndaba uthola ukuthi umntwana seka struggle and uyabona ukuthi la bekuba yi what asize la endlini but maseka experience yonke lento lera kuba yi disaster yonke because ithemba lonke selisukile asaziwa ukuthi direction yakuphi la yeah ngoba usuka ambathwe imoya yobubi because imoya yobumnyama iphephuza impilweni nokudestroy impilo yakho yabona nawe ukhomoya wobumnyama uza ukuthi uzokunika success ukudestroy impilo yakho so if ubona ukuthi ngathi khona into engahambi kahle sokuma because nabafundisi nabantwana babafundisi babopastor bayeza sibasise yabona but abezi straight baza ngama short abafiki bayafika ngifuna ukukhuluma nabo phasa uqobo lwabo bayafika sifike sibatshela ukuthi hayi yenza 1 no 2 no 3 yenza 3 no 4 impilo yakhe iqhubeka ahamba ubuyele esontweni into enjengale bayafika omunye uthi yafika umtshela ukuthi no inkingi isekhaya yabona mele ulungise ekhaya bese kathi elalela ndoda mina ngiphethe inkonzo wena ukufike lapha ngathi wenza ingadi ngathi uzongenzela ingadi uzongiklinela uyabona ushenyangeni naso sikhathi wena ubona umuntu ufaka ama overall kanti uzobethela umuzi yes uzoqinisa ekhaya into enjengaleyo bakhona abakusukumelayo abanye bake bahlangane khona abanye bebakhona I think last of last month bahlangana la ngizwa abantu bangena bayakhuluma ngithi mina yini hayi man Pastor Waruna musumuntu to pastor awuthi thina singezi la kodwa yena uyahamba lezi zinto ayibona lezo zinto maye thina abantu esilaphayo asikwazi uqalekisa asikwazi ukujikisa umuntu ukholelwa ukuthi Jesu ukholela phi esilongo isidalwa sakaNkulunkulu kumele sikusize so manje sike nethi na uyila yokwenza ingadi lapha wenzani uyazihide lezi or uziyela ufake imashila amadlozi abanye laba abafaka izinto bayayikhipha ngithi ayihide ukuthi nomakhelwana angaboni kumele kufihle emkhulu siningi inkinga ama embuzi la sigqokiswa amajazi ntambama ufaka imbuzi ufaka ijazi umangala uthi omkhulu wajakwa kangaka ibanjwe ngapha nangapha yakhala uthi do yoyizwe ikhala emva kwamaroom so abantu bayaziyenza izinto but bayafihla inkinga ilapho khona abazilandelelayo izinto kodwa bayafihla kanti ngabe bayayenza ukuthi izimpilo zabo zikwazi isiqhaqhela but yazi nginokuchecka like kuma socials or navane ba preach some of these pastors abani credit man bahlezi banikhuluma ka bathi ningayi banibiza ngamagama namagama you know and it's so sad ukuthi they come to you ngomnyama and bathi ngqoka ama overall nizokwenza imsebenzi leyo mkhulu idip idiphu kakhulu isibuyisela phekwe emimoya isibuyisela egameni lemali uyabona ife enkonzweni yes kuzothiwa abantu ababona abanesiphiwo abafuneki angithi kufuneka nina abazalwane ningaboni yazi ukuthi lapho kunenkinga okay manje sokunama spirit asebenzayo enkonzweni akusasebenzi kakhulu uJesu uNkulunkulu abo pastor bayahamba bayolanda into zabo eceleni so thina masingena sizoyibona lezi yabona and lo muntu ubhadalile la bhadale khona so thina mesithi sozungeza kayi1 kayi2 noma sicule kayi2 kayi3 zamula uthi hayi man yini le uyayibona lento sesimosha ini ipapa lakhe noma sesimosha ini isikhwama sakhe lo muntu uyayibona so in order ukuthi into yakhe ingabhidliki kumele akwazi ukuthi akhatha abantu ukuthi hayi labantu amadimoni laba bayibona yonke lento le abezi because uma umphiletha imiqondo yabantu ngalama spirit abuya nawo so that abazalwane bakwazi ukuthi banikele abazalwane bayamemeza abazalwane baprovokwa ilama spirit abuyowalanda into enjengaleyo that is wazothola umunye uphasa thola ukuthi wenza into wrong omunye kuze kukhulunywe kuthiwe no lo muntu ulala nabafana la isontweni lo muntu yadlwengula la isontweni but angeke ibandla limjikele uyabona liyoba naye lo msekonda limvikele leze yonke into libona ubuwrong yini le mimoya babuswa ile mimoya ukuthi labantu ba trapped kule mimoya uyayibona so wena uma ubuya ngaphandle uzoyibona le nto ukuthi no man lento man ayikho normal understand ingakho kuzokhulunywa ukuthi singangeni ingakukhulunywa ukuthi hayi labantu abanje banemimoya emibi banamadimoni banani but zonke lezi zinto abanazo bayithathe einyangeni uyabona
bayithathe inyangeni zonke lezo zinto abayitholayo bayithathe inyangeni uzozwa ngelinye ilanga inyanga zogcina ikhuluma ngoba sezakhuluma no sesakhathala manje nilanda izinto meniqeda nizosikhuluma kabi ayibona into njengale so akusiyinto nathi sithanda ukuthi ibe ku debate yabona but yiba bayifaka ku debate yabona but mina ngokukholelwa kwami inkonzo nedlozi into eyi-one umuntu nje okwazi ukuyihlukanisela but inkonzo nedlozi nje into eyi-one. Ish hey uzongenza ukuthi ingasalibeka la esontweni ukuthatha imikhuba le ngaphandle and then the next thing wena usaboni next uvumela yonke into ayichoka kunabantu mkhulu uthola ukuthi lento imikubambile angithi imimoya yalapha esontweni yabona la endlini kunendlu angeke usilungise isivala angeke ulungise iwindow angeke ukwazi ukumsiza udadewenu kodwa into ezoyenza umuntu ozoringa upastor yabona khona umuntu ohloleka lokho uzokucelebrate ibirthday kababa wakhe noma umzali wakhe but ibirthday kapastor up to date yabona khona umuntu onganaki umuntu owakhe indoda yakhe la ekhaya noma umlingani wakhe but izinto zakapastors up to date yabona yini ama spirit la wadlala kuye so kunezinto wena ungakhona ukuzenzela ingaka uzothola umunye umuntu ayofaka imali omunye thothi manje uzuphana ngemoto lapha yana esontweni uthi hayi nayo ipresent kaPastor simenzele but akanayo ekhaya kuyahlushekwa kuyantula kwenziwani baprofu babanjwe yini lama spirit umuntu wakhona meseka sober yabona meseyiphelile lento khana abona ukuthi hayi man ngidliwe lapha ya kahle ngifaka imali engaka but impilo yami ibuyele emuva lo muntu wakhuluma wathi yonke lento ayikhulumile ayizwakali angithi manje seka soba lama spirit sewadedile kuye but mosase lapha phakathi uyenza noma yini kanti iya expire le mimoya le khona lapha esontweni umuntu mkhulu angeke umtrapte forever akekho uNkulunkulu la emhlabeni sayifika isikhathi sokuthi abakini nabo bakubonise bakuvula amehlo ukuthi ayibheke lento ayikho lento yabona and into imimoya evuswayo vele ihamba expire because ihamba yavuselelwa inesikhathi kunamasiki nayo yonke into ihamba ivuselelwa iloku ivuselelwa but nawo umuntu akekho umuntu ozokutrapta forever umuntu kaNkulunkulu wena nedlozi lakho. It makes sense now. Yes, why ngisho kanje ne because kunomunye umama like wakho wanikeza ngepension yakhe yonke wa resign emsebenzini wathatha ipension yakhe yonke ukunikeza ngayo esontweni. Then later on maseka sober wathoka ukubona ukuthi man khona into off la man why nginikeze ngemali yami yonke and now abantwana sebabakhulu sebafuna ukubhadala ama school fees nani awunona akakwazi ukwa afford ukuthi abayise esikolweni abhadala ama school fees so it takes me back to what you just said now ukuthi lemimoya iyaya nokuya igcine sey expire ya expire kumuntu mkhulu because akusu umuntu angatrapta but isikhathi eside uNkulunkulu kuyofika isikhathi akuvula amehlo ubona ukuthi hayi man kahle la bengilahlekile yabona because uma ahamba angithandi ukukhuluma ngenkonzo kakhulu but uma ehamba upastor afika enyangeni uyele izinto ezithu ukuthi ibandla ligcwale nokuthi linikele kuphela ayokuningi ayokuningi izinto ezithu ukuthi ibandla ligcwale abantu ababuye banikele so avuselwe le mimoya yenzeke leyo nto leyo but wena uzoba sethembeni lokuthi hayi impilo izolunga izoshintsha ngeke lokufaka isandla esikhwameni lokufaka isandla esikhwameni uma ugcine so end up ungana next balo bathi isandla esibusisiwe ilesi siphayo isandla sibusisiwe okay mara who are people who are safe ngibapha abantu abalokuthi they are safe abaye emasontweni especially amasonto la aneleyo mimoya leyo is everyone safe or only few or minority who are safe akekho umuntu osafe isilongo umuntu because wonke umuntu unenhlanhla yakhe wonke umuntu unempilo yakhe uNkulunkulu umdalela ukuthi umuntu ngesikhathi esiso ngeHSO kumele sekafikela kumele afike khona so if umuntu uphila unenhlanhla vele ilokhuza inhlanhla yakhe izodungeka nawe lapha nawe uzobambeka futhi isikhathi sakho sawisteka and kakhulu into abantu abangayazi ikakhulu lawo masonto asebenzisa abantu abanesiphiwo uma ubheka ikakhulu kulawo masonto la ungena abantu abanesiphiwo monesiphiwo iyakwazi lento ukubona ukuthi no naba ungathothi 1 or 2 umsondeze etafuleni angithi thothi abazalwane laba abazi
angithi because abayilandeleli into yemimoya bona bakholelwa ukuthi uma nemoya abantu abadala namademon nemoya yobumnyama kanti lo muntu la ngaphambili uyayibona le nto uthi noma naba abantu abanenhlanhla leminto anisondeza la ngaphambili anika ama position ezitulo nenzani lenhlanhla yenisebenzela yena la esontweni benefita yena hayi nini ingaka uzothola the most abantwana abaphiwe abasesontweni abasonta kakhulu thothi omunye lapha uyaworshipa omunye athandazela abantu baphile uyabona ukusetshenziswa inhlanhla yakhe vele not ukuthi amandla esonto inhlanhla yakhe uthandazela umuntu aphile isiphiwo sakho vele sokuthi ukwazi ukuthi uphilise umuntu but usebenzisa in a wrong way uyabona ukuthi mokuhamba isikhathi thothi manje awuna next but umuntu obenefitayo la isonto uyabona umuntu obenefitayo umfundisi hayi wena uyabona wena usebenzela yena but wena awukho aware uyabona into eyenzakala yileyo kakhulu yes kunzima la emhlabeni engako kumele wazi ukuthi umephi wazi ukuthi uyapi uhlenza angithi inkonzo zirong inkonzo ziright uyabona but ibheka la ukhuleka khona awukwazi ukungena enkonzweni 2 years ucela into e1 ungayitholi ngokuyinkonzo kaNkuluNkulu uyabona cela lokho kucela nawe impilo uyibone ukuthi yapi but mosami endaweni e1 then kunento errong eyenzakalayo hey ngikho mina ngibona ngathi ukusonda ku YouTube ku right ukusonda kuphi ku-YouTube kanjani angisho lamasonto asikadlala ku-live ku-YouTube manje yeah so udlala u-live lapha ku-YouTube then that's it instead of uye khona lapha ya kuyilokhuza futhi more especially mo kunama yabona kunento enje if ungena esontweni bese kumfundisi athi nawo amanzi angithi kunamanzi lawa ama holy water kithi sokuyiswasho leso uyalapha loyo muntu kusho seka inyanga yabona wazi ngoba namanzi isho ukuthi sekaya lapha loyo muntu and lawo manzi yovela azontrap azonibamba angeke nendawo because anwazi abuya aphathandazelo vele kunama ritual ayile la ayenziwe njoba uzondonsa vele uthi nibambe la yabona lemuntu wasebenzela ngizoba trap because kunama spirit lawa aphilayo because nami mengithandazela amanzi nyawasebenzisa ngehlazi ufika umuntu uthandaza umniki umoya engcwele ngithi uthandaza umniki aphile angithi so nawe bayenza ngamanzi ukuthi loyo muntu uyinyanga uyalapha understand akhona uyalapha uyinyanga wenza lento esiyenzayo but the problem into engisabayo ukuthi lawo manzi abuyapha wazi you understand ugcina amasonikela ngayo yonke into onayo ngayo yonke into onayo ngoba lamanzi ubuyiwasebenzise nasendlini you understand wasebenzisa endlini ngcina endlini eningana next sure and eseyijulile now these days because basho sinabo oil what exactly izinto ngeke uzazi ukuthi ziqale zibuywapi ngokhosi kunama ritual ayenzwayo ngeke uzwazi ufika izinto zila kanti wena mosothi so adopt ama spirit azobuya kumbathi wenza into ero uwenze ubone ukuthi hayi man lento le i right 100% kanti thina mesibheka sisoba sport lo muntu wenzani uyayibona ngoba manje ngabe unaka abantwana ngabe wenzani ufocus lapha ya utrapped ile ma spirit hayi no as namhle I think mina na wonke umuntu obukeleko this thing I think ufunda okuningi khulukhulu ngalama spirit esihambiswa thatha la konke nje I'm sure nemisebenzini akhona ne ilokhuza yonke indawo yonke indawo ezingishilo ukuthi ngithe mengena singena lapha kuthi kusemsebenzini kule garage kunezinto engiyibonile ngaphuma so sihlangana nabantu abangafana abaphuma endlini ezingafana kunabantu abakholela ukuthi uzathola iposition mela sebenzisa umuthi yabona angaqualify kuba leyo position ngoba uyayifuna mela enyangeni inyanga imenzele leyo nto adome umphathi wakhe athatha ambeke kuleyo position ukhona omunye uzofuna ukukhipha ngomuthi la esontweni la emsebenzini angithi ama best spirit agcwele yonke indawo so that is what ukhona umuntu uthi meka emsebenzini agula phathwe ikhanda phathwe umzimba akazi yini kanti uhlangane nama best spirit alapha emsebenzini sure yazi ngibone enye a video ne someone was saying that yabona msebenzini nama building lawa asisantena nice thule kunamanzi ayaphasa yaphezulu lapha siphezulu so the person was saying that ukuthi these things ungaziboni zihlobisile you may find out that there is something ebambele company ukuze igcina yabona yazi mkhulu ngizokutshela into enje ngiyathemba sisazobuya sisazoxoxa yabona belungu mkhulu bajulile abelungu too much
ama whites yeah abajulile abantu abazi imimoya ukudlula thina ne abantu abazi ama spirit ukudlula thina abantu abazi ama ritual ukudlula thina uma ukhuluma ngebank ukudlala amanzi kunama bank akhiwe pheko komfula bayazi bona ukuthi why yeah understand thina bese ke sesitshela ukuthi idlozi alikho you understand bona babe bayenza but ngendlela yabo futhi basebenzela you understand if ukhuluma lento ekhulumayo angimangali vele ku right uqinisile loyo muntu yeah kunento deep ongeke nina niyazi that why mkhulu isilwane singakwazi ukungena ebank siqale lapho wawutiko lo shangakwazi ukungena ebank amabhank aqinisiwe sure yabona amabhank wena ungabona amaflower ubone lamabhank aqinisiwe yabona ngendlela yabo ngeke uze understand you understand ongeke futhi uziyazi because abelungu bajulile that is why uzobona abelungu esikhatini esiningi mebazokwakha ama bridge benzani bayanemali ama coin bawolahlela ebridgeini bafundisa obani leyo nto leyo bayithatha phi leyo nto leyo kunamasika abawayenza before bazokwakha ama firm eduze komfula bayakwazi futhi ukukhuluma nalento if isiphakathi la abantu bayogubha khona mekhona bayakwazi communicate na if ingavumi bayasuka if iyala bayakwazi ukuyincenga ukuthi izivume bakhe la bakha khona you understand so abelungu bajulile too much thina yithi abayeka abasiyekisa into zethu sabona thina into zethu ziubuthakathi zokungcola zobunyama you understand but bona babe bayisebenzisa ngendlela yabi basebenzela thina namhlanje sila sikhona ngani ngoba wena umuntu omnyama uyazinyanya ubuwena you understand ingaka uthola umunye umuntu noma khuluma uzofuna ukukhuluma isilungu understand ukuthi nikakhuluma isiZulu uyiqaba uyini you understand noma uzofika ufaka ufaka iphandla so nomoya bomnyama you understand but mofika ufaka iphandla noma ufaka ubuhlali abelungu bayakujabulela bayazi umunye azafika athi makhosi umlungu nje ungazi leyo nto uyifundaphi athi makhosi akurespect you understand akunika indawo yakho ukuthi akurespect because uyabona ukuthi umuntu omkhulu but wena understand izinto engihlangana nazo abanye ngize ngizibuza lo mlungu babehave kanje but ngahambe ngathola ukuthi no labantu bazi izinto ejulile thina esingazazi you understand that is why baphila ngalendlela if ubheka futhi umlungu akukho lula ukuthi umthakathi you understand because mobheka endlini zabo zowena uzobona izihlahla imithi le lapho yabona kunale mithi imgqisi somkhovu usithola endlini nomlungu ihleli imithi yonke ba protected nemithi enhlanhla ilapha kubo you understand aba protected bayawazi ama spirit you understand bayawazi ama ritual bayazazi izinto ezihlambulukile ezoletha imali ukudlula thina abantu abamnyama yazi mawukhuluma sona kunenye uyazi Bedford View yes there's this strategy lapha eBedford View ngata side yabo Vision Active now yale kunesinye station yana saka Mamlambo lapha sisendleleni like mawudlula station yana saka Mamlambo lapha but into engimangaza sisendleleni ne and okwakwazi endleleni like basinakekela uthola ukuthi na usadlula lapha baspende ngobu white mawudlula ko the other day uspende ngobu spirit and you ask yourself for who's taking care of this statue saka Mamlambo sisendleleni you'll be like there's something wrong la bayazi ukuthi nibona bafuli aware ngama spirit bazi yonke into ingaka umlungu ozothi mozoqhamuka ufaka ubuhlali angeke azaxwasa angeke azayenzela istate uzokuaccommodate noma ufaka ilokhuza ibhishu uzokuaccommodate akuse yazi ukuthi umuntu uyabona ulandela iculture yakho you understand ayithi nje sinya bona bayazi yonke into bafuli aware yonke into even if noma unomoya uyabona even abo doctor khona abo doctor babelunga afike umuntu agula bese kamtshela hayi no wena ugula ngoba uyagula ambolungisa into zakini you understand akumuntu omlungu loyo muntu you understand omunye akuyena umuntu omnyama owelinye ibala but akhona ukubona ukuthi hayi no wena uguliswa ama spirit you understand abafuli aware yithi nje sinenkinga bona bayazi ngemimoya yonke into I know ngiyakuzwa ngiyacabanga ukuthi nje sesifike ngemaphethelweni ukuthi sivale yabona isikhulume ngokuningi manje khona mhlambe khunye esikuchila kwangaphandle ofuna ukuveza ngaphambi kona sivala ngizocela ukuthi ngathi mesibuya singakhuluma ngomsamo right umsamo because ngibonile la kuma comment khona odinga ukwazi umsamo ukuthi ulungiswa kanjani kwenzakalani ikakhulu nabantwana bethunywa
but okuningi nje sobuye sikhulume but kuloko I think isikhave konke. Yes. Yes. All right, I know. Ngicabanga ukuthi kuningi sesikhavile, and then I think maybe masibuya for the third one singakhuluma more ngemisamo, sifundisa abantu ukuthi imisamo ikhamba kanjani, ilungiseka kanjani. Yeah, ukuthi kwenzakalani nemimoya lakhi kakhulu nezithunywa because kunelokhuza la abantu ba confuse phakathi kwesithunywa. Engadinga ukuthi engathi ngabacacisela phakathi komuntu onedlozi umngoma nomuntu onesithunywa ukuthi umuntu onesithunywa kwenzakalani umuntu onomngoma kwenzakalani because angeke sihlale sikhulume njalo ngokuthwala wonke umuntu movela la kuma TikTok ukuthwala inkokhwane yabona while abantu khona abantu abahlambulukile abafuna ukuphila so asiphe iplatform yabantu abafuna ukuphila sibanike ukuphila ukuthi bakwazi ukuthi impilo yabo nabiye phambili. All right. Ku social media sesekhona ngithi. Yes, ngisasekhona ku TikTok umkhulu bafana Nhlaphi nje emnyama. All right. Yeah, nakulokhuza ku Facebook, kulokhuza ku YouTube. Nakhona umkhulu bafana Nhlaphi nje emnyama. Yes, kanjalo Facebook ke hayi bayongixolela hayi isikhathi sefona anginaso. Angibi naye yebo kunjalo. All right. Hayi ngokushonjalo siyayivala msangithi. All right, make sure you do the right thing, like, subscribe. Sizohlangana kodwa ngehlelweni elizako. Sharp.